wayewesishone yena waya lesishone wahamba namageme evangeli wathi uthi wahamba le evangeli umntana nowa ayebusesiyongo walibamba ivangeli ngendlela engayithandayo lana eliyithandayo sokunjalo hlobo zikaThixo aqalisa manje umama lona wathunga igement asamanzi enhlana atangiyakhipha kwasebonakala nomkhulu yalwana sesithi lami ngifunela ibomvu lami sebeligqoka ngapha enkonzweni kanti kwakuyisingqo haleluya haleluya ubuye kunjani fika abantu befanele ukukhulekiswa kwakuphuma isiprofeti sathi nyohamba ndetheni indwangu iyilembu ukuthi indwangu ukuthi lembu ende lithungelwa ngamathopha amane ibe ngamafukho namahle laba abantu abagulayo wena ngenxa ukuthi izifo sezandile omunye abambekala omunye abambekala abagulayo laba babhuke lapha umkhuhlane engapheliyo izungu zilembu leli phakathi phambi kwabo likhuleka ibandla lihlabela kwenza ukuthi kusuke lezi zifo ezingasukile kulama special cases Amen. indwangu nxa isikhonile umsebenzi wayo period asiyokutshona ukugaqika kusini haleluya haleluya so sonakalele bazana kodwa sekhona ngoba badaleni ngazi ukuze bani ufumbuza seyimensekele ebadaleni seyimensekele abanye bonke sebehambile nami ngihamba ngihamba kanjani ngihamba ngikhuluma amanga yini ngihamba ngixekisile yini no ngoba sengike ngaphendula zonke lezi zinto ezibunjwe ngabantu asiziyekeleni siye kulezo ezifuna nguThixo amandla kawahlali elenjini amandla kawahlali ngaphi kulayini ahlala ngaphi ezandleni ngomoya oyingcwele uphiwe nguThixo hambani libabeke izandla abagulayo basile mawubeke ekhanda lapha ubeka ngesandla umoya oyingcwele uthunyeziwe umuntu asile haleluya so yaqhubeka inkonzo ke kwaqalisa ukungenela ngoba uma okuhle kwanda labakudlayo bayanda chozani ngathi uma njalo abantu banda lokubi buyanda ngiyakuzwa bazali wayekela khona ukuthi kuqine into yasichithayo engeke ngifihle isifazana adoda lithi obaba endaweni bakhuluma ivangeli belamakhosikazi wabo badela amakhosikazi bakhangela kwenye indawo baqalisa ukuthi umuntu ophambili yena lolothenjwe ngasabambeki sesithi naye chumayela agubuzele okunye ngoba kuyambamba haleluya haleluya izilo abesifazana sebebona ukuthi akusahambi la yaqalisa inkonzo yokuhlakaza kodwa ke ngenxa yokuthi uThixo ngayikhethile abantu bakhethe sama kuze kwela namuhla ukuthi lokho kungcolile haleluya lokho kungcolile nyathola namhla kungcolile bazalwane umuntu ongumphathi umuntu okhokhela ibandla kahlambuluki ngabe sobala njengo-driver we-tractor haleluya amen sizwile igama